kerap ya. Tiga loba ya lo kelundu mah. Enggak itu bukan lobaan ya. Ini dia mantap ya tempatnya ya lah. Bismillah ya lah. Bukannya memang loba aing balik-balik masa emberen. Asal. Ya Allah. Aduh, anjing. Galang modal gitu. Mana nya? Ini yang plastik pula Tah, plastik euy. Nah, aing pastikan Nah, ini tah. Aduh. Anjing. Mana di? Lihat. Tuh. Anjing. Nyet. Yang loba euy. Anjing euy, aing gabut. Naon nya? Aing jimat aing geus ngentot aya di surat ieu ya. Aing asupkeun ya. Alungkeun ku aing awalungan. Mana di piceun nya? Itu tuh. Anjing. Loba anjing hang geus di Anjing loba euy. Anjing mau goblok. Aing mal piceun ubur ku aing bisa jadi duit Ya tengkorak lauk. Aman-aman rantog nya. Aing muat bis setengah jam kieu teh nyanggut-nyanggut lauk teh. Dah. Belum pakai naon atuh nya upana nya. Mana nya? Wah. Curiga aing naon nya. Anjing ka tengah euy. Poskot baheula wae nu kertas di botol goblok. Ayo wae berapa. Baku aing bukannya piduiteun. Anjing. Peta euy. Peta naon di nya? Jangan ku aing sugane harta karun ya lah. Geus mending balik aing maksudna ini yang harta karun aing. Tinggalkeun usut aja harta aing Mana ya? Tapi ini tahu beli itu yang magang. Tenang ya sedidinya. Ya peta liar kieu aing nya. Ieu teh ka kiri apa ka kanan nya? Pungsing aing euy. Karnaon? Sia ta. Naon gawe sia di luhur ta? Karenengan buah, mana awan? Aduh, siang geus saya minum jeung aing yo. Ka mana? Ayo wes turun yo. Kadang-kadang. Yo, bisnis ya, piduiteun ta. Ayo we ya piduiteun. Aduh, ku aing kapan sia? Yo. Terus set. Yo, romero jeung aing. Ayo. Yo. Pak, aing boga peta ta. Peta naon sih? Sugan we yo. Harta karun ta ya peta teh yo. Ayo jangan yuk. Sugan heuh teu. Bawa jadi orang kaya. Heuh. Ayo kita harapkan Ayo. Orang lurus. Lurus ayo lurus jalan. Masuk udah. Udah. Kudu naik tangga 3 kali. Tangga. Di mana tangga tak? Itu segala tua.
Wah, Ayo. sun. Ayo nya. Naik ya, Tak. Dua. Ah, kilo kali ya. Kalah kemarin nah. Naik Monas na, Tak. Oh, bohong beureuy aing goblok. Ieu cenah. Kemana ya teh? Belok kanan cenah, Tak. Kanan kemana sih? Iya apa iya, Tak? Berarti tuh Wak. Itu. Ayo. Set, ngarungsingkeun anjing peta teh euy. Up, Tak, up. Jadi ya tangkal buah gede cenah. Jangan tak tangkal buah gede, Tak. Mana panggedena, Tak? Pak isi kan, Nak? Oh iya, Tak, panggedena, Tak. Hei, Tak, panggedena, Tak. Pedang. Lah anjing, ini mah penyiksaan, Tak, goblok. Manya kita ngorondang 10 meter anjing. Buset, ayo udah gitu. Tutkeun ulah ya, Tak. Kat ayo demi kakayaan heueuh. Ayo. Ngorondang. Heeh. Aing bina-bina satonel, Tak. Ayo. Bina anjing. Jauh kene geuning, Tak. Ieu kerek berapa meter, Tak? Yo, ayo tuh. Up, Tak. Loh. Aing di itu mah enggak sih 10 meter, Tak. Udah manggil helan ya. Wis, udah mendekati, cuy. Wah, kemana ya orang ayeuna? Lurus 4 langkah, jangan ke depan. Habis itu anjing bahasa Indo ieu mah. Biar aing. Belok kiri, kiri. Kanan. Ayo. Di 2 dulu. kompak. Up. Jadi Tak. Lurus ke depan cenah. Perang ka banana 10 langkah. Perang ka terus. Oke, di hareupna aya tangkal buah kembar. Kembar. Ayo, Tak. Ayo. Hitung. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up, Tak. Nah, iya tangkal buah kembar ya, Tak. Masih. Mana? Taruh tangan, Tak. Coba itu dia. Biasanya, Tak, jangan lu tanda ekan, Tak. Handap tol. Handap. Sing kubur. Bawa, Tak, euy. Masih nya. Kat, ieu mah bawa penipuan nya. Ah, iya, capek-capek, euy. Mana ya? Hah. Ini buah. Dia nama emas gimana, euy? Ayo, Pak. Kota. Ayo orang naik. Salah. Ini ku aing. Ayo. Ayo. Arman. Nah, Pak. Ayo. Iya, orang. Mau dapat dibuka ya, set. Beda ieu. Emas ini mah ieu. Kat, kumaha ieu ari kumahakeun? Masih orang. Ari dijual langsung. Ayo. Geus saya ulah dilakeun heuh. Ayo. Mantep banget, Tak. Kayak ngadadak ieu mah. Heeh. Duh. Masih nampak. Cekan. Sama sih. Lagi aing dah. Lagi lah. Tanggung di dinya. Ayo. Masih. Set. Sudah temonon ya. Ayo samperin lah. Tak. Ah, kita mau naon? Emas aing ah. Oh, emas. Coba dulu dia. Tuh, ruang mau dicokot dulu. Lu anjing ah. Goblok emas. Saya ngedadak. Oh iya. Tak. Bisa. Dicokot ih. Duh, aing cakap. Alah, aing ah. Gaya aya wae sudah ge sebat. Bukan mah mas naik cokot si Cecep. Yang cakan nongolnya kursi Asep. Pusing ya teh. Tak. Kunaon sih ya? Iya, tadi mah nih cokot manten. Usaha. Si Cecep. Yeh, goblok sih mah. Ngake, iya ngomongna nempo heula nempo di banjut. Yuk. Gas. Baiklah, kayak suka orang cokot. Ayo. Pada gong anjing. Ayo. Ayo, kayak suka mah. Anjing, ingat euy. Aing penasaran nih nya. Naon sih nya? Goblok. Aing jadi tukang copet teh aing ah.
Ayo pula buka kayak penasaran. Dah, anjing. Udah. Ayo buka. Anjing, tai aing goblok. Anjing, monyet. Goblok aing apa